نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna, puas dain ha pamuji serta panghormat pa mga tautay manghuda agama Islam, pasampay sin kami ing kasilasa maun kaniw katantan, haun-haun na binaybayan kamo na kabutang, serta hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpat sin pangadyan na to limabay. Ano ba ito? Amunain pagbulok binasa ha karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot na to, pangadyan na to, nakaunayad to mga kataw-tay manghuran in daing ha mga dijikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hinangon biya sa pantun, amuin binhi sin Allah subhanahu wa ta'ala, patubuon dito ha amin parsukuan sin tiap-tiap himhinang kaniya in kahoy amoy in bukumya sing kahoy di hadunya ini, sabab yaon ning katantan kaibukan halawman niya, bukon lang ta ula-ula in taod dun haon sabab ta dun hansin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, gharasallahu lahu bikulli wahidatin minhunna syajaratan fil jannah. Biyata dunhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu-siu in magkabtangan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, patubuan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap kabtangan niya dunhan kahoy rito halom sin sulga. Inhati na ron haon biyasin pagyanon, pabikulli tasbihatin syajarah wa kullu tahmidatin syajarah wa kullu tahlilatin syajarah wa kullu takbiratin syajarah, wa hakadha tatawala al-ashjar wa tajtami'u fi rasidika hatta tablugha al-malayin. Laung niya roon hayan in tiap-tiap panasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk tasbiyaon, hambuk kahoy, hambuk tahmid, hambuk kahoy,
hambuk tahalil, hambuk kahoy, hambuk takbir, hambuk kahoy. Ubusin yan, tiap-tiap hambuk din kaniya, patubuan sin Allah subhanahu wa ta'ala, duinhan halawm sin, parsukuan niya surga dito, ha ini laung tahalaman sin kabaybayan, tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya dito hadlaw, ini gana-gana. Nabiya diin na bang ini mataod lang tain, tatasbihan ta, mataod din tahmid ta, adlaw-adlaw, in pagtahalil ta, in pagtakbir ta, in banus lang tasin, patubuon sin Allah subhanahu wa ta'ala ridto, ha amin parsukuan sulga, halaman sinini, sulga lang takabaybayan, piatindog sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayan lang ta, amin yaoning katan kaibukan halawm niya, lang tapag, lingan-linganan lang si magbabahasa, paghali-halihan, doon halawman niya. Inyan tutungbasan ha mga tao, amuin, lang ta, doon hayan, titimba nila in, wakto nila, dirhilan sin Allah ta'ala kanila, amuin mahinang ibadat, harap patuhan Rabbul Alamin, sarda, nagririda ilawm sin jantong nila, doon hayan sin, ini, pag-ammal kaniya, tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, na di magkatimba-timba lang tain, amuin, tutong basan sintuhan na to Rabbul Alamin, kaniya haadlaw, gana-gana. Naman jari, in katantan yan, in dadinis, in darajat sin manusya, halon sin sulga, daing haamuin sa taas-taas na sulga, sampay madto pa kahinapusan na lang tapababaan niya. Inyaon katantan, in pananaman sin tiap-tiap, tisulagan sin mano siya doon halawm yan, siya na in amuin, piyalabi sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin hakamatauran sin mano siya bihadto in pananaman niya. Hadis biyayta, kato tanyo, dahin kan Al-Mughira ibn Syu'bah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sa'ala Musa rabbahu, ma adna ahlul jannati manzilatan, qal, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannati al-jannah, fayuqalu lahu adkhil al-jannah, fayaqulu ay Rab, kayfa wa qad najala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim, fayuqalu lahu atarda an yakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya, fayaqulu raditu Rabb, fayaqulu laka dhalika mithluh wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, faqala fil khamisa raditu Rabb, fayaqulu hadha laka wa 'asharatu amthalihi wa laka mashtahayta nafsuk wa ladzat a'yunuk, fayaqulu raditu Rabb. Hadis mahaba biyayta doon ini sin sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Mughira ibn Syu'bah radiyallahu anhu, bunal tuod lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, nangasuin Musa alaihi salatu wassalam hatuhan Rabbul Alamin, bang biya diin in kahalan sin sa baba na tausul ka, adarajat mababa, laung niya amo na inhambok usog dumatong puas dahin ha amin pagpasud
sin mga tao sulga palam sin sulga. Inagi kaniya hambuk usog yaon, sud na kaulong niya palam sin sulga. Laong sin usog yaon, ya Tuhan ko biya din laong niya kaagi ko kasud kumaon palam sin sulga. Sin ubos na inkatan manusia, tagda po hayan nakasud naman tukatan tan palaw. Nakawa nila na lang niya inkatan doon hayan. In sa kaula-ula biya sa pantun, in panghati niya way na nakapin kaniya. Sabab nakasud na intaw katantan palam sinsulga amin, tartan tulong tatagda po sinsulga. Doon hay nilaong sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Uno lang niya magrida na kau, in kaaunan mo, biya lang niya sin, amoy in parsukuan, sin hambuk sultan den ha mga sultan den di hababaw sing gumi. In agi sinusugyaon, magrida na ako lang niya ya Rab, ya Tuhan ko. Napag-ubos doon haon baitaan na siya. Nalaw niya kay muna. Imbiya sin amin biyeta yadto biya sin amoy in parsukuan sin hambuok sultan. Dahin ha mga nagsultan hababaw sing gumiini. Sarta lang niya iban pasibo niya. Iban pasibo niya. Iban pasibo niya. Iban pasibo niya. Pagikaliman niya long niya, nagrida na kulong niya, ya Tuhan ko. Inagi kaniya, na kay mo na yan tulong niya bihan, sarta, hada laka wa asyaratu amthalihi. Kay mo na yan tulong niya, iban aun pa biya sin taod niya, hangpu kalipat, biya sin yadto. Wala ka mastahait, napsuka. Iban yaon nakataning kananapsuan mo, kababayaan mo, tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Iban sinamuin, kaibukan sin pangatod mo katantan, yan kay mo na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin agi niya, raditu Rab. Magrida na kulong niya, ya Tuhan ko, ya Rab. Doon haon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, فأعلاهم منزلة أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. Baita sin Allah subhanahu wa ta'ala in sa taas-taas na darajat sin tausulga. Amuin laong ta kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hitukbal kanila. Amin Allah subhanahu wa ta'ala in nagtagama laong niya tiyagamahan niya iban lima niya. Iban tiyang bus niya roon haon. Inyan di way pakikita sin mata, way pakirurungan sin tainga, iban way roon panaangan-angan sin jantong sin manusia di hababaw sing gumiini. Inilang ta siyaksian sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga katautay manghuran intiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila amoy inta usulga. Yaon amo na yung kahinapusan makasud palam sin sulga. Bihad to inamin darajat niya. Labi rin sin amoy nagsultan hababaw sing gumini. Lipaton bukon pilang kalipatan. In kaya pagmilikan niya halawn sin biya sin pagmilik sinambok sultan halawman sin dunya ini.
laong taway roon na makasibu kaniya. Naamo yan, insubay pagtuyuan na to. Hangkad na kita tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di halaw man sing gumi ini. Wala pa miya mabot im mga yan katantan hasupaya madawhat na to. Biyawitaan kita niyo asal. Surah Ali Imran ayat hanggatos tagkatloan tagto. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Pag-us-us na kamo, mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, patuhan niyo Rabbul Alamin, sabab, dahin hasabab yan, insulga, amuin tiyata ka makanila, at tawa tiyata ka makato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga kita niyo si mambag simpartawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ablang niya, biya lang niya sin, ablang sin ini 7 lapis langit iban sin lupa niya inyan tiyata ka mahamanga sila nagmamabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin pagyanon pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in sila matan in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin mabuka sila. Di tayo maunsin Allah ta'ala yung amal nila. Mabuka sila, amuyin, di makaamuin hinang nila. Yaon halawn sin jantong nila, in pagmabuka nila, kahilangan in amal ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka sila ri matayma, in amuin paglugto nila rin di hababaw sing gumiini. Hasabab ito nag-aayad sila rin hawakto pa wakto. Hasupaya in katantan doon haon wayron paklos sinamal ibadat nila. Damikyan beta doon Suratul Hadid ayat kauhan tagisa, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Paglumba-lumba na kamu, harap paamin mangayo kaampunan deng hatuhan ni Rabbul Alamin. Karena yan timata datawatiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tutong basandain kaniya, biya sin ablang, sin langit, iban sin gumi, tiyata kama mga sila nagparat saya pa Allah ta'ala, iban para akniya na damikyan da in Allah subhanahu wa ta'ala siyara imang dirihil hahaisiuso yung kabayaan niya dihilan karena intuhan Rabbul Alamin siya intagda po singkatan kalabyahan sa lagu-lagu. Amin yari halawman na to hadunya ini bal kalaan na dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala lawi luba na to dito haadlaw gana-gana. Na inamin biyayta edto kain edto tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in laong niya wayroon maka way para diurungog sintay nga simpang dungog way pakikita simmata way panapangannal na ini hawak to doon hayan kakitaan na si manusia sa mata-mata. Amin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ra'ayta thamma ra'ayta na'ima wa mulkan kabira. Amo yadto mga katawtay manghuran haa kama Islam. Ini lilihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk hadya tisulakan sin ipon niya. Amin wayroon ngan laong taray di hadun niya ini sa sumagawa in siya nagtutuyo himihinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala
doon hayan diaog niya pa in tao takakawa sa hababaw sing gumiini. Nabang mo asubuhon imbaran mo, biya di in nabaha, in mga sila kanabihan karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amin tutong basan hirihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din nabaha, in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yari pahadun niya, biya baita na sin Allah ta'ala, in siya nagrita na, hakatan, sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Nagrida na kanila in Allah subhanahu wa ta'ala katan sila. Pasal in ammal ibadat nila wayron paklus kimukugdan katantan. Bang uning kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuray sabi niyo urol nila. Sampay lang ta timubtob in hanggatus tahun daing hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simuno damikyan in jaman sin mga kasahabatan iban sin mga tabi'in hanggatus tahun hikaruang gatus tahun damikyan doon hayan in tabi'ina iban sin tabi'in miabot sampay hikatung gatus katahun sampay palabi niya wayroon kuhila sinamal ibadat nila sabab doon nanti mututug sila roon nagaapas-apas sila sinhinang marayaw amin partawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay reng haraak niya amunin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan to mga palanggungan haagama Islam na ini habihan na ingkahalan habihan to na imparasahan sin sila kaya tukbalan sin Allah subhanahu wa ta'ala haamin yaon nila na kaya mamatahan laong ta intutong basan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon kaya na naman nila san in sila kakkal na roon halaw man yan dahing haparsababan si pagmatuyo nila amin ubos sila lumunsol-lunsol bihan pa mga kalukal-lukalan dirihilan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan, sampay lang niya, kakitaan nila na, in amin biyay ta matan doon, in gatas, bukon siya biyubutang haluluunan sa sumagawa, sapa mag-anod, in alak, damikyan sapa mag-anod. Intunob, damikyan sapa mag-anod. Bihadto inamuin kikita-kita nila na. Hasabab yan lang ta, damikyan doon, nagtatakad-takad kanila bihan in mga hurul ain, parsukuan si mga sila. Amuy in lang ta, wayroon pakikita nila biya sinamuin dayaw lang tasin ini pamaranan si mga hurul ain namin wayroon di hadon niya kabaakan misan hambuok. Doon hayaon lang ta amuin bang sila kuminam na lang tasin amuin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila daing hapar sababan sin amuin pagtuyo nila sumujud patuhan Rabbul Alamin katumtuman nila na yung kataan ang malibadat nila, piyagtuyuan nila roon, in sambahayang nila, in puasan nila, in pagsarak nila, in pagdikir nila, doon hayaon sabil katumtuman nila na in mga ini maumaas tay manghud nila, in kampong nila katumtuman nila na roon hayaon, biya mga in sila, mangando-kando, mabaya sila amuin magkita, iban si mga kalasahan nila dahil di hadun niya ini sabab bihad to inamuin pananaman sinta o taga-kampong amin kalasahan nila bangaon na kanila kasannangan nila katumtuman nila in kampong nila katumtuman nila labinain mga kaanakan kaasawahan nila doon hayan na mabaya sila amin bukon sila hadyay mag-inom makan doon hayan na roon hayaon laong ta
dahin amin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala laung niya payajma'uhumullahu bihim papaghambuukon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan si mga ini kampung kaluarga nila roon hawak tuyan. Parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasabat rahin. Biyata doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga sila kiyatok balan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga surga bal kalaan tutong basan din Allah subhanahu wa ta'ala habiyat ting kahalan nila hatat kala katumtuman nila na ing kampung kaluarga nila roon hayan papaghambuukon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala roon hayaon sarta in mga sila makapaghambuok amuin sibuin kakahinang bihan biya sa pantun sin maas amuin nang hindo ang mga kaanakan bang unuin dahanan nila sin pag-ibadat nila yaunda 5 ton pa mga kaanakan nila pakaasawahan nila pakampung kaluarga nila doon hayan papaghambuukon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala didto halam sin sulga amin sibu doon hayaon sampay laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun doon kanila laung tia agad di doon haon hikasud madto sa sumakawa pasal sinamuin iuurol nila madto hakadar kakausan nila in pag-ibadat doon haamoy in binin kanila sin nakauna kanila laung ta na butas inyawalihan iban sinja sa diha gumi ini atat kala sibu ing kakahinang nila papaghambuukon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ridto haadlaw gana na sambil long taroon pakaradyaan yan haamin mapuas na in mga kampong batyaon na sila naglalamod katantan amin silahang kakahinang sibuin pag-amal nila rin di hadon niya ini doon hayaon maghambuok na sila na launta sampay im mga kabagay-bagayan nila katumtuman nila roon hawak tuyan amin naglulot sila rin di hadon niya ini damikyan inyad to makapagkita sila katan dito haadlaw kana haamin bang sibu da im pag-amal nila sibu biya sa pantun si mga hangkajama along taha masjid yaon magkilahi sila dito hadlaw akhirat papagkitaon da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in sila sibu nagbubutol pa kanya bang di nakakitaan intay manghud niya roon hipagmaso sa nila lang ni may wala nakakuha hawak to asar wala di intay manghud na to marahi aon lang niya di matukan niya bihan bang di makakuha hipagmaso sa nila bang wayroon dabiya mga sasawbihan mahinang sabab amin kadtuon nila tibawon kitaon intay manghud nila bang maununurain parasahan dahil nga sabab sinyan amin paglut nila pagkasila sa pantun magtay manghud doon hayan pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagkita inila ridto hasupaya sa masibu doon haon in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakanya sabab sibu silahang kahinang dahin di hadon niya ini na doonhan in pakaradyaan laung ta dahin ha mga jumato laung taroon hayaon hikakadto pa amin magkampong yaon in amal tiyo amin di hikasudi yaon hikapagtawang madtubihan hambuok dahin ha mga makatabang hamaas bihan hawak to dito hadlaw akhirat asupay hadya sila makapaghambuok biya lang na si mga anak amin nakauna isab dahin hamaas nila biya na si bata yaon amuin laung ta hikabayta tanaak anak pakpak hati niya wala siya jimato bihan amin halawm tiyan palawng ta in siya naabot na lang ta in waktu niya wala misan nakakita sin sahaya sin dunya ini in siya lang ta ini miyugto na imanahot niya
Doon hayaon, wala misan miyo klasim pusod niya. Ha, wakto di hadon niya. Amin napasod na siya palawm sing kubol. Dito hadlaw akhirat. Bihan. Bang dumatong in maas niya roon hayan, maglawag siya. Sampay kakitaan niya na bang hawno nakabutang. Kakitaan niya law niya, ya Allah ya Tuhan ko, yan tuhiya makwalawm sinar ka yaon. Na may talong niya inyaon piyasod siya madto. Bihan, ako yari akuri, haamin lokal bihay ni bihayat to. Nagbubutas kami. Banglong niya manjari, kawaon ko hiama ko kay ina ko. Bihayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yan. Laong sinallahu ta'ala kawaan naman to sila. Goyoron sim bata-bata yaon, hukutan sim pusod niya, hiina niya kay ama niya, goyoron niya, dahon harap madto, pamaul haya pag-ianon patubig. Amuin bang siya makapaygo na ridto, maignay lumi niya katantan, kahugasan na doon hayan, salta amuin karihilan na siya sing kabuhi, amin pag-ianon kabuhi, matan didto haadlaw akhirat, kabuhi halawm kasannangan, halawm sinsulka. Amo yan mga palanggungan haagama Islam. Na doon hayaon, biyayta doon hansin, Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, hakahinapusan sin pakaradyaan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang doon haon halawm na sila parasahan katantan, makarungog na sila suwara. In karungugan nila, kallamsin Allahu subhanahu wa ta'ala, in agi sintuhan Rabbul Alamin, aturidu na syai'an azidukum, ya kamu tausul ka, mabaya pa kamulong niya, uno-uno na, aun kabayaan niyo, uno-uno na, higanap ko kaniyo, sinsul ka amoy inyan, yan na kamo nagsasangdan halawm yan. Payakulun, inagi nila, alam tabyadda wujuhana, ya Allah, bukon kapya, sahaya mo na, inbayho na mo ini, alam tadkhulana al-jannah, watunjina minan nar, bukon kalong na ya Allah, ini, piyasod mo na kami ni maripalawm sinsulka ini. Sarta, in kami, amoy in, wala mo na kami piyasod palawm sinarka. Wala mo kami piyakinam sinarka. Qal, fayakshipul hijab. Fama a'taw syai'an ahabba ilayhim minan nadari ila rabbihim azza wa jal. Rawahu Muslim. Biyayta doon haon lang niya, pagbukis sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pamayhuan niya, bukisan in tampan haantara niya, iwan sin ipon niya roon hayan, pag-atod nila katantan, in amoy in atod nila sa japa, bayho sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalupahan nila ingkatan parasahan kaya na naman nila lamsin sulka karna labi in parasahan ka na naman nila umatod pa bayho sintuhan Rabbul Alamin hawak to yan. Mga palanggungan na akama Islam, amuin ni in sa lagu-lagu, amuin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala makalabiring hakatan. Karena intuhan na to Rabbul Alamin, dumakato taniyo magkita, mag-alop iwan siya tiap-tiap, adlaw iwan dum makalima, ubos doon haon, ini pahil-pahilon sin kaibanan, sin amo unin waktu,
Hipagbaba kibansin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya bang mo siya bakon di hadunya. Hawak tu tumawag siya kato subay kita sumambag simpartawakan di hadunya. Hasupay hadlaw akhirat dumagpak katuin. Nakalabiring hakatan tutong basan amo na imbukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala impamayhuan niya haipon niya hawak tu yan. Na mga kataw-tay manghuran na agama Islam. Amuad tu insubay ini jagahan na to ing ginhawabaran na to. Pisukoon na to ing ginhawabaran na to. Doon hayan haamin hasupaya hikatunay na tuin pardaakan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin subay hatiap-tiap waktu yaon kita niyo makauna pa kita niyo ring haamin waktu piagunuhan piagtukunan bihad tu illa bimarayaw. Bukon subay na nagkakamat laong tain bilal ang pakita sumud aun waktu subay na kaya titindugin hang karaka at ang pakita sumud diin sa rayaw-rayaw makaratong kita pa masjid amun di parumatong in waktu yaon na kita nagtatagad yaon na kita nagjijikir hasupaya in jikir tayad tumahinang bigi sin kahoy patubuon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato dito hasulga dirhilan kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan subay kita daran nagpati suok pa Allah subhanahu wa ta'ala bang maubos na hinangon na to ing katantan pardaakan sintuhan na to Rabbul Alamin iban pangayon na to patuhan na to Rabbul Alamin in amuin sa lago-lago rijiki dirihilan niya amo na in surga. Allahumma rzuqna al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa taqabbal siyamana wa qiyamana innaka sami'ud du'a. Nafa'ana Allahu wa iyyakum bil Qur'anil azim wa yahdi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن محمدا رسول